Welcome to the Cape Flats. Today we're going to take a look into the mystery of the gap and why here and only here people pull out perfectly healthy front teeth. Hello. Passion or fashion or just plain rotten teeth. Waar die gap eintlik vandaan kom is uit die oudheidse daai, die ou visse manne. Hulle het altyd gesê die persoon wat langs aan jou sit, wat ook aan jou sit in die boot kan nie vir jou hoor as jy praat nie. Dis hoekom die gap daar is om te fluit dat hy kan hoor en dat hy vir hom kan sê wat jy wil sê. Ik heb mijn tanden getrekt om kwijt te wees, man. I put my teeth out years ago, so I wouldn't exactly know why, but just to be some more cool, putting gold in to my false teeth. So I'm thinking I'm being right like this. Plattelanden toe gaan, hè? Dan sal ek nou miskien soos nou. Niks more as tik ek tussen die Farana en Swante. As hulle like, yo, die girl, dis ek tel nie in my bro. Sy kan sommer sien, kyk, hy sit ek. Kyk, ek sit ek. Daai is hulle ding. Hulle sê as jy tanden uit is, so kan jy gehoor kom aan 'n mooiere dame, die dame wat jy wil hê in jou lewe. Yeah, some people call it the passion gap, sir, and some people just do it for fun. Daai is mos nou om bitter te soen. The fashion it's all about and stuff like that. Ouens hou van meisies met gaps, hoor. Tanden trek so like jy mos pretty met jou tanden uit en die girl is like sy met jou tanden uit. So Ek voel vir my 'n bietjie lekker daar. Die tongetjie het 'n lekker manier van speeling. En 'n mens kry baie lekker met 'n gap, né? When you are young and in love, the better way to get the romance with the ladies and all these things, you see. That's why they like it. I don't want a girl with teeth, a guy with teeth in. When the teeth is out, it's more better to do the performance. Nou ontmoet hulle girls. Nou vat hulle die tong en druk hulle om. Dan zijn hy twee tanden. Cape Town College het hulle eie styl en daai is waar dit begin by die Kaapenaar. Why do you have to talk about that? I would say about oral sex, oh, it's good like that, yeah. Teeth out, I see a lady likes it like that. Yeah. as lekker die tanden uit is, ek kan lekker vry ook en lekker. Vry lekker sommer meisie tanden uit is. Ek het baie lekkers geëet. Ek was baie lief vir soetgoed. People saying this is part of our culture, like you have a choice. Like if you want to take it out, you can take it out. If you have like cavities and stuff, that's also a reason for taking out your teeth. Like for me, for instance, I took them out because I wanted gold teeth ever since young, and I used to put Cadbury gold foil on my teeth because I wanted gold teeth, you know. I like the bling. I wil die bling in my tanden net so los. Ja, Alex bling bling. Goud in jou mond is 'n target vir 'n rower. So ek wil nie 'n target aan myself maak nie. So hoekom wil jy jou tande uithaal? As besig om geel vrot te word. As geen doel om jou tande te trek, die meeste van die mense trek maar net tande omdat hulle sien iemand anders het dit gedoen of omdat hulle tande vrot is. Toe ek net 6 gewees het, wil ek eintlik my tande laat uithaal, maar nog 'n bietjie jong gewees en eintlik bang, regtig bang gewees vir 'n dentis. Dis hoekom sit ek vandag nog 9 jaar later met dieselfde tande in my mond. Ek wil dit moet nou uit. Gaat nie langer as vandag is die laaste. We were now 2 dentists in Iasis River. They both said they're gonna pull the teeth, but once they heard about cameras, they says that's the way. I don't know if they don't wanna pull healthy teeth, but we'll see now if we come out of this dentist if I'm still gonna have any teeth. Yeah, he's a dentist in Bonteheuwel, Dr. He says he doesn't have any problem pulling healthy teeth. My last smile met tanden. Nee, is goed so as hy so voel dat dit maar uitkry. Kultuur, ja. Allemaal wel valse tanden in hulle monde.
Hoekom? Is maar seker vir hulle beter. Ja. Kan niks voel. Hoe voel dit my bro? Dat kan jy dan kan het moet voel. Kan nie praat met Wag tot die nou weer uitskop my bro. Dat is wel lichting. Als man net die bloed wat nog in die kamp was, het is al. It's like terrible. Hy don't like it. Maar hy wou al lankal sy tande getrek het hoor. Baie lankal. Wat tande is getrek? 8. 8. Wampor. Ja, die nummers, je mag voor me. Ja, jongen. Uit de tanden. Ja. Chewing nuts and so forth. My granny, she always complains about how she hoped that she had her teeth back. So taking my teeth out of my mouth, it ain't gonna happen. Sy kan jou vriende entertain, jou mense entertain, even die way hoe sy praat. Het is niet alles different. Ik werk in een restaurant nou en ik moet mijn tanden inzetten als ik kom werken. Want ik kan niet met dat kip met kos werken, verstaan? So, als ik bij de week kom terug, dan moet ik mijn tanden met bek nagepakt. Verstaan jy? 10 to 1, if you speak to a guy or girl in the Cape Flats, they probably won't have the teeth in like this.